megalayapost.news. Mandang ay kajing pensyai sikipay ba halor kajing kodor kakuy kasuba berkum sarkar pedang lengba ka swachta hi seba kabu ikatong banwan ra ay kakuy kasuba kafe sudipti komisioner keriboy mtasi ulap pelong ya ka program ngabagat pang handong po town shopping complex si benta halor katong jong kakuy kasuba Wemele kanong po uba meral bonsim ulawan bensim bentah kani program kumukong sen barlasa kilang ru da kajing don lang kong birani kabadai ka additional deputy commissioners kariboy di officer sarkar inong lam shnong lembat kina school na ki school befer taino po kuman pen kan mau kani ka program kadai ka blastang nadu ka kanyo terik nailur arder san balapelong da ka office deputy commissioner kariboy halor kajing pensyai syapang ka khoj ka subah badha kani ka program la don ru kajing ko befer kum kajing ko bro kajing ko slogan bat benta kasi bala pungkut pat kadon keje ko pule poetry da kisamla pule na kalian ko fesu deputy commissioner kariboy lapan seluruh ya kisamla ba job keje ko ba per leng bagi kus nam bat kisan non kum kada keje pen seluruh ba kisamla kidi bendon ni kata keje kli ban penne pensa e ko khoj ka suba yet hope endures if we will understand our mindful steps can heal our deep pain reduce the weight of waste that we have sown. Choose simpler paths where harmony can stay. Reuse the gifts that time has gently shown. And find new worth in what was cast away. Recycling broken things transforms the old. From shattered glass, new shining forms arise. The circle turns. The stories read to talk. With every act, the wounded planet tries. So let us walk through choice, both small and great, to guard your heart before it is too late. Ini benar kita berdoa jadi boleh sungguh jadi saya tidak lagi boleh sah ya ingin terpongin pelangin lebih sedikit dari bersiap mereka tambah ini the duty jadi kamu kedungi langsung disuruh yang abang ini kan kita pergi bisa, abang ini siapa semua, hijau, sok hijau saya, ya dia yang pun kita tidak boleh. Di naskul, di nomtren, di office organ, di nomor, di nomor, yang siapa di nomor itu ni, jadi dalam Menurut bagian pesannya mereka berdoa dibantuan mengisuk, mengisah, tidak mengenai suara Indonesia berjahat dari bangsa. Bagian seluruh Islam hanya mengenal jauh kemudian menyiapkan yang ukur keberadaan diri berpendapat bahwa persoalan kok disuruh kadang jadi tergabung dari Indonesia. Nah kalian yang terkenal dengan PhD kadang jadi persiapan pekerjaan yang baru. Dari tinggalan pun jadi sosial, tinggalan pun jadi sampai, tinggalan pun jadi sosial. Nah kenal berbahasa dengan persoalan kok. Kadang jadi tempatnya, kadang jadi budaya. Direkam hukum, jadi Muslim bersuara. Direkam semua ajaran kita mesti mentai direkam baik ajaran. Direkam, jadi persiapan pos pokok. Nama seperti yang dia akan membawa. Masih memikirkan diri yang kuat. Direkam hukum. Buku yang ini dalam pokok. Ikutin dan bersama terlibat yang ubah jadi menteri akan proyek kemudian bukan
Nampak pemain pada mulai sendiri. Sebenarnya akan melakukan tinggi pertrenaan dan pertama ini berkaitan yang didominasi Soviet. Meghalaya Post.news